my Lord Bishop. Dr. Apollo atumia ni majirie kumone ngoma. Ni maradeka ma mother of 25, a very humble mother who is searching. A very humble or able mother. We could define humble or able mother. Humble and able. Amo makauga masharubu ni make ni umuno ne jwereji. Amukira pole chako. Ni dasi amukira. Naone si yako fade kabisa. Isi ama. Masharubu ni chako fade. Isi antisini. Ndio FM ya modo wetu our bishop. Ne koroga mweno leo. At least na rege hore. Ona ni ndorona ni no ndirage cokia gakuona. Akiwaterere modo wa Ngai no kaguatha no komboka. Baba ndetera. Ona rere. Atororia Ngai. Oi no komboka nyamoke. Ni no ni wone ndagara gitaine. Baba. Ndoka wako mwana. Kanjagi toka ondoka. Ondoka mwa mama. Madara. Ay. Ndio 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 makendo. Era atumia sio mara ndikaga atiriri. Kana mara tu wewe uko wikanda. Maka expect this Na maka expect it is impurity. Aiga woi baba. It is baba. Hero hakirio iria. Watehera awa. Unaenda kuduta atia. Unaenda kuduta. Ndio kiumokania. Umokania baba. Atoronie de wakamwe. Unakore kugerera mwagiza kayo ri. Kera mwana kuongelea tuweka torna. Wewe na kamware mare ne athiri na bo. Atina ne ability daroneka. We nduge ne kamwana de ability roneka. Kera. Ndegera ndio leo kwenda. Wewe Ibrahim Mbori. Ane konugira bori huko. Konugira bori. Odi kafu. Kaitoka kena gatora. Ile dama kati. Muda kweruga no gutigo mutumia na ciana na andu ni fani. Andu mathimo eno cio wa empathy na kugeria kuna muthiri ucio ria rakirira ciana na me mwena wa the opportunity gogo ona mtia andu mara kirosi wa thithi matha ne gitega kene fikiri Yara ndate kiaterere man saimo nip munafi man saimo no esa ajerete terere gathia na goko gatheti-ini karora thuri ria matigetwo ni atumia nie umothe man saimo no kinya jwe kindu to karoraga ngo man saimo Narone to kiona kindu kirugamite na ngarora ciana itikoragwo ku ici ciokora hama Nikuna rusho cia kuciothe wokira ukajohora okorahama ukatetera na hata kuona wega nie matuko maria ndina mundu rakorira hakiriria ndina cio ti nyingi no cia gukira bara guthikira na gukira bara guthie kihoro ni mungiono kindu kiki kanugari ni murigo ngiguithirie murigo hithi achona ndirariria murigo ndirariria karibu sana keto gakenaga to twi muoyo ure twi muoyo karibu sana mudra ukaga hari akuite maratathi ma mohoro akirie guka atuthumbure kama kane gutiria na ndagika igiri ni gututhumbura no ngiatwika recap ya haria twakinyirie no nginya tukimenya tukikaire atia na hakiri ngimenya kana muongereire twatigitwe mundu ena igiri ciako ni nyongereire ni ndangiona urathi na ni wa mazaimo mundu ucio anajambia no ni ndetekia kaundu kamwigite at least nyingire obituary ona nina thoma wewe ndiramuthoma interview ya Njorua yako ithane ria kinya no ndio tolera uregarura kone uregarura thutha waku mwena wa muthori he mundu ndona ageka Stacy arare gatara na tamaga gwe na agatua te torwara ngera guko gwake kwa urio ciera ithatu itire na ndwara ri
Gotora digital nginyari. Sisi kwenda aririo ni andu ta mundu gwitwo wa Eribo. Amenye no nginya nie nyambe nyume irima. Nigetha hote kuma irima. Tondu thutha wakwa. Arauga riu ndu wa matuko ri. Kaba we agaciria gaguteithia. Aporo hito ne waigua. Ni guthokire. Kaba Teresa no gwĩtĩtie security tondũ rĩu magecanga mambio haha tũtanathiĩ na nja rĩ Bishop mbe ũrigite andũ aya thondeka andũ aya ndagĩtarĩ